Hoş geldiniz. Çok saftarım abi. Rahmat. Buyurun lütfen. Kaç yaştasınız? 58'den 58. Kızınız kaç yaştalar? kızım 33'ten ötsen kızım. 33'te kızınızga berdiniz be. Doğmuş hasarı. Ahvalınız qanday? Yaxshi mi? Yaxşılığı daha şükür. Ben pazar günü operasyon oldum. Yaxşı hoca bugün 3 gün bolğon turbayбы? Kadınızda basıp kaldım. Bunday bilinbeyt beken köp. Hoca oğlu ayakkabı. Basıyoruz. Жақсы болып кеттіңіз енді, қызыңызды көріп. Қантып қалдыңыз? Şaşırdım. Түсіңізді ме? Bulardaq bulardım. Sizге de aradım. Siz şu жерге alып kelip koyganыңызda. Biz negizde aябай жеңилдик болду бул нерсе. Аябай угуп алып кубандык. Өтө кубандык. 8 жылдан бeri гемодиализ алып келдіңіз да? Ошо Турцияга барып bunu uqqanda aябай кубандым. Қанша жыл ақша төлеп алдыңыз? 7,5. 7,5 жыл, былтыртан бeri анан бекер алып қалғансыз гемодиализ. Жок, гемодиализди 1 жыл эле акча төлөп алдым. Башында. Анан башында. Мамлекеттик Ооба. Андан кийин акчасы жок эле алдым. Жақсы болып кеттіңіз енді? Жақсы болып кеттіңіз, аяп кеттіңіз. Söylüyorsunuz almıştırdınız da. Kimdikini aldınız? Mamanızdı mı? Kaçadasınız? 29'da. 29'da. Mamanız için? 54. 54. Жақсы olmak var. Eşlerseniz. Allah razı olsun. Жақсы olan mı? Жақсы. Kaça gün oldu? 5. gündeyiz. 5. gün. Evet. Siz bir böyle özünüzde uğrunuzda öyle. Жақсы bana makı aldınız. 5 gün oldu ha? Жақсы болып кеткілер, uğrunuzda жақсы болып ketsin. Rahmat. Kaça oğlanız var? Bir kız erkek öyle. Жалғыз ұлыңыз екен еркектер. Жақсы бұйырса. Барыңыздарға рахмат, разышылық білдіремін. Жоғырғы серуендағы, Үкіматмандағы сізге, жана түрк күші демелерге, ораштарға ушунчалык күчү, колдоп, ушунча көтөрүп кеткендерине баарына ыраазычылык билдирем, рахмат. Zaman bak teknoloji kullanıyoruz. Betaplar için kullanıcılar kucaklar. Nelerde ötkörät bu жерде? Böbrek, boğdu, iç organları, başlı, Sadece organlar mı? Baştan aşağıya kadar Başta kesit halinde vücudu tarayıp sorunlu bir bölgeyi tespit eder. Meme kanseri taraması ve tanısında kullandığımız yine son teknoloji bir cihaz. Selçuk'un radyo'nu alıp taşı için kullanılan aparat mamografi. Burada memeyi sıkıştırarak Bucakta ilçikte tartıp ondan ocaktan analizler alınıyor. Başka pasiyentlerde bulunmuş bizim de transplantasyon laboratuvarında ve buraya radyoloji için gelen hastalarımızın sayısı çok fazla. Hatta 800 test çalışabilen bir cihaz. Biyokimya cihazımız. Bir saatte Evet, 800 test çalışabiliyor. Burada biyokimya testleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, pankreas. Bunlar da yeni gelen cihazlar. 2 gün önce geldi. Burada koagülasyon cihazımız var. 5 dakikada sonuç veriyoruz bu cihazımızla. 5 dakikada çıkıyor. 5 dakikada çıkıyor.
Orta Aziyada dagы kayсы өлkөдө ушундай бар? Böyrek almashtырган бор, жүрөк almashtырган бар mı? Türkiye'nin yaptığı sadece burası. Burası. Orta Asya'da başka böyle merkez yok. Bizim yaptığımız Жерде Бишкекте биринчи болду. sadece Orta Aziyadan, koşun өлкөлөрдөн келсе de болот экен да. Orta Asya'da gidebiliriz. tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ama bu hastane biz özellikle Kırgız vatandaşlarının önce bir bitirelim. Hepsi hastaları. Sonra diğer yerlere bakalım. Sizin tapşırmanız, birileri sizin sözünüz, biz boyunca Kırgız'da ocaktan sonra operasyonlar kararlarlar, andan gibi bir kalalım. Kardiyoloji için geliyorlar. Yok artık kardiyoloji bölümüne gelip çalışacaklar. Эми күчүңөр жетсе, мындай убакыт болсо, кабыл ала бериш керек. Eğer Koşun өлкөлөрдөн. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verirse biz söylersek biz yaparız. Hurmatlı prezidentimiz, siz tapşırma verseniz biz sana aktarırız. Бирок Казакстандан көп киши чалып атат. Телевизордон сүйлөгөнүн көп киши кайрылып атат. Bu sistemleri kurmak çok zaman alıyor aslında bu organdaki Негизинде бул орган алмаштыруу лабораториясынын системасынын негиздөө аябай көп убакыт талап кылат, аябай оор дагы бир процедура. Kurmak, işte birkaç ameliyat yapmak kolay. Şu an biz öyle yapıyoruz. Азыр бир негиздеп койдук, анан операция кылдык. Бул эми жеңил, муну кылдык азыр биз. Bunun sürdürülebilir olması, devam ediyor olması. Муну баягы улантып кетүү, стабилдүү кылууга биз үчүн маанилүү. Bunun içinde tabii kendi talimatları olursa, Kırgızistan'da işte İran ve bu işte gönül verenleri biz Türkiye'de eğitmek isteriz. Эгер де сиздин тапшырмаңыз, урматтуу президент, сиздин тапшырмаңыз болсо, мира айылын жана башка бул орган алмаштырууга катышкан адамдарды биз Турцияда барып үйрөтүп окутууга даярбыз. Yani Türkiye'de Жакшы болуп атат, эң жакшы. amacımız balık yemek değil, balık tutmaya inşallah tecrübeli Биздин öğretmek. максатыбыз даяр балыкты жеп алуу эмес, балыкты тутуп Кайырмак берүү. кайырмак берүү. Ошол кайырмакты 3 жылдын ичинде бере аласыңарбы? Ошо балык тутмай 3 yılın içerisinde verebilir misiniz? 3 yıl daha da erken yapabiliriz ama mesela ben kendisini söyleyeyim. Mira'nın gibi gayretli eğer Kırgız doktorlar gelirse Sağlık Bakanımız çok bize destek verdi. Mira'nın çok destek verdi. Burada hastane müdürü Osman Bey var, çok destek verdi. Bu destek devam ederse genç, dinamik doktorlar da gelir, eğitim alırsa 2 yıl içerisinde öğretiriz. Biz azыр биздин урматтуу министрибиздарды Мира Исаевна, Осмон Сатаевичтин полицияда иштеп жүргөн кыргыз тарапты өкүлдөрү бизге аябай көп колдоо көрсөттү. Анан Мира Исаевна сыяктуу аябай тырышкан, жакшы иштеген ушундай жаш докторлор болсо, биз аны батыр үйрөтөбүз, 2 жылдын ичинде уже бул жакты алып кетип калышат. Алып кеткен Менин айтайын дегеним, мен 2 ай мурун бизде Кыргызстанда ички органдарды алмаштыра баштайбыз, августтун аягынан баштап деп айтканымдан кийин кошуна өлкөлөрдөн чалып атышат. Чалып биз келсек болобу деп атат. Анан кийин мен айтайын дегеним, азыр бүгүнкү жаңылыктардан кеткенден кийин мына алмаштырып баштады дегенден дагы көп келе баштайт. Ошондуктан сиздерди мен айтайын дегеним, баягы буну кеңейтиш керек да, кеңейтип анан кошун өлкөлөрдөн да кабыл ала беришиңер керек да. Бул жерде территория барбы? Ашыкча территория барбы? Запас. Бар болсо салып бере койсок болот биз. Биз жана кабыз менен эле тез арада салып беребиз. Мен айтайын дегеним ошо бүгүнкү күндөн баштап ошо кеңейтүүгө кетүү жагын ойлоно башташ керек да. Урматтуу биздин Türkiye'den gelgen bir bor dargerlerimiz, hurmatlı mekendeshler, buna özünüzдөр güve bolgondoy keçeten başlap şu adamdın içki organlarını almaştırуу boyunca bizden ушул Orta Azia çölkömünde birinci jolu ушул оорукана ачылып атат. Мына 2-3 күндөн бери операциялар жүргүзүлүп, бөйрөктөрдү алмаштыруу иштери башталган. Мен бүгүн келип көрдүм. Жыйынтыгы жаман эмес, оорулуулар менен дагы баарлашып чыктым, өз көзүм менен көрдүм. Абдан жакшы, эң акыркы үлгүдөгү, эң акыркы ушул техникаларды алып келип, мына биздин ушул түрк бир туугандарыбыз ушул ишти баштап берип атат. Биз мындай жардам үчүн кыргыз мамлекетине, кыргыз элине көрсөткөн жардам үчүн Türkiýалык sиздерге мына 140 врач келдиңиздер бияка.
Сиздерге мен өзүмдүн кесиптешим Эрдоган мырзага мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы Кыргызстандын атынан, Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атынан. Биз бир тууган элбиз, ошондуктан кандай гана кырдаалда болбосун, биз бири-бирибизге жардам берип турушубуз керек. Анткени биз да бир жолу кайталаймын, бир тууган элбиз, түбүбүз бир. Мен баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Мен ойлоп аткам бир биздин кыргыз врачтар бир 3 жылдын ичинде үйрөнүп калса керек деп. Мына бүгүн мекеменин жетекчиси биздин түрк бир тууганыбыз айтты. 2 эле жылда үйрөтөбүз, 2 жылдан кийин кыргыз врачтар жасай баштайт деп. Мен муну абдан кубандым. Биздин мамлекет тараптан кандай жардамдар керек болсо, эч уялбастан, тартынбастан айтыңыздар. Мына биз 140 дарыгерди алып келип Семетей мейманканасын оңдоп түздөп ош жерге жаткызганбыз. Дагы кандай шарттар түзүп бериш керек болсо айтыңыздар, биз мамлекет тараптан жардам беребиз. Дагы бир маселе, мен 2 ай мурун ушу өзүбүздө Кыргызстанда адамдардын ички органдарын алмаштыруу операциясы ушу августтун аягынан баштап Кыргызстанда Бишкекте жүрө баштайт дегенден кийин кошуна өлкөлөрдөн телефон чалуулар, кайрылуулар абдан келип көп түшүп атат. Ошондуктан сиздердин алдыңыздарда ушул бир эле кичинекей, бир эле баягы имарат менен чектелип калбастан муну кеңейтүү иштери, талаптары турат. Ошо алдыда ушундай тапшырмалар турат. Ошондуктан азыр биз чыгып сырттан ошо аянтчаларды карайбыз, анткени мекеменин жетекчиси айтты, бул имарат жетишпейт деп, баягы кеңейтүүгө жетишпейт деп. Ошондуктан азыр аянтчаны көрөбүз дагы, биз мамлекет тарабынан ошол кошумча имарат салып берген жагын азыр караштырабыз. Türkiye Respublikası'nın Sağlamlık Saktör Ministrliği'nin Avrupa Birliği ve Kısmı Baylanışlar Boyutu Başı Direktörü. Taşkın Mustafa, Türkiye Respublikası'nın Sağlamlık Saktör Ministrliği'nin Memleketli Doğru Konular Başçı Başkanlarının Departamentinin Başçısı. Respublikası'nın Prezidenti Sadık Japarov.